Everlock entah unexplain yang ni film horror kabakerteng The Others kabala release usna mara jari gai Everlock concept yang ni film galong go versi share ni gai film tes pedi ko video ban ko kana film story ka khana ba pura jungka kaba concept pau agalas pa bala da fistana de concept yang ni film buat kum juru yang ni video bonum klip banian like buat share lam subscribe dulu yang ni channel kanang ba fin nang yo update di video di ban sami hadian Everlock ka film ka sedang ni ka mention lani ka yeng pagidulan kabudan hajar si buat ka ni ka de usnam khatandai spa option buat ka de ru marsin de kutma ba ba lani ka second world war hang ni la ni yang ni kan thai ka balan yar buat content na bakia kani ka Grace Stewart katra jung di ka yeng Habut ban kami sakini laingot ke Mrs. Bertha Badman Turtle buat ke Lydia kini kiwan pan kam naga Grace lukuran kam nong tray kalau ai kam yaki ye juga buat ban salang hamni buat ke Grace kalau pani haki ya yang kesem juga baro buat ke ong haki kru haki bahapo yang di banong jarjar buat omlong banteng di jingtam pasowa nang ni pan kelap hai ki bonwa iki jain pada baro bandum gi pat kan sakot pat iki khun jongka pan puni thua ki ni lai ngot ka khun kan thai ka Anne Stewart pat khun chenram Nicholas Stewart Grace kala batai ki ni ki nam trai ki khun jongka bidan ya kata ga jing stambo ki khot photo sensitivity ani ka jing pang bakimla ban sha aga jing shai jam ski hadian pat kadba Mrs. Bertha kadang ai ba mi khun ba Grace kala khot ya Mrs. Bertha ha ko wai pat kamra bat kala kuli bukumno kitep balaj kam hi jongka hab kadba kani ka advertisement ba pha chaka jaka thakut khubor klam shem lopoi rek lopoi yang Grace Mrs. Bertha kala batai ya Grace ba maki kim shem na tip ya kani ka khubor balaj kam hi jongka Andai sudai baki wan kali kumtu bat ki poi hieng jongka kapor babiang pamakar kurun kam nang tre aga bubut palai I ba Grace kadang jongkai bat kandit kansan klaya sngo yak suryam khna kalamare pat stat bat lalet pet shwai yak Nicholas ban klai I bu dang pulikot kalit pet saya ga Andrew kadang pulikot kalakli na ga an ba manu bayam an kalabatai badai Victor bayam bat ka Grace kala bitar bakal lungo Victor yuda bat kala ong ya ga an wat thau khana kai badia thu kasur jongno bangayo sngo bayam ka Andrew kala ong akran hok ken mei de Victor bayam bat uru salang bangi ya gani ga yin din pat yi kata ka an bat di kelas sidang thia jan pada jing khangit kala pri ka an kala ong opera jongka Bode Victor ngai je khtin jongka bat play ya jan pada Nicholas boy semua ini kentian akan man ngertian kayan kalau ong yo Victor mengta yo Nicholas bon dumnet bon Victor lakta sisa hadian kini yui yo khti wakta yo Nicholas ulah tiang untuk kata bodoh linear kabala Grace kalau mare instead Nicholas ulah ong kami ki baca bodoh ong pagaman kentian ibu Berkat Grace aku jing gitar laji sepetistom ya kan dah kabaka hab puli Bible di bun kenta dah kabasian ka Grace kala betha baka ya kan bukan panma no blay amar kala thok tang baka an kala on ngakam thok bat nganum panma ya ka bangan remla hadin kanipat lai kan baka Grace kadang syong sujan layos ngo ya jing sawa bajur lo lori jongka maka pat kadang peman bayo dei petrikam Lydia Andre apa pet sebar nak jikhit lai ba Lydia kadang trikam sebar kalai mar pet celor pun ban kam yi baron munu kensan kalai yi apa yen kajing kala khang hi ndak lami nak ni kajing khang sikawai ba kamra lai ban
pakaan kayang hakne kaan biru yang jingdro katro akabadon songut kibrio berkapatairu agak kemi juga begini gede Victor kami kikapa juga berkawai kibrio belah teman berkaan kelong ba ketiam ha yang ni kibrio belah teman hadian pak lakni bukan bagi kun kibrio sidang tia kibrio selalet agak kun juga berkelah doi jaga berkelah penma pertabat ka sudah bet yang kun juga berkibrio selalet salah kamera layam bakal kemau lok tungkau Charles hangni kelayu sngau badan pedang piano kelamare stat cek kamera badan diartan rengkat pada kesulai Andre kini kecingkang kalakham shua baka Grace kan rumah po kamera lade ka Grace pat maka kalaur hamadan kecingkang kalakham ho sendan Grace kala pertai kamisus perta pat lapha ondra stat yushabi kamera onda la play kecingkang pat kasyam maka jingtap jangka piano keplay hakaba maka nang syani kakang bahaya kani ke jingtap hangni kelas mutu sundan hangni bahapoyen don suit kani don isnayap balai kini kini bro akasi ke babot kegres kelami bandai sayang mani kendui di kada membatai jingja badan pan jingarap mati syawon mi kalapa iwan montodel banwat lawi yang yordon kecintap tahu Victor hangni lawan kami seseberta bat lakli naka sakanu minburi ya kan yang sisya bat hangni istu begini ginom tray kitip kai hangni parlayo i katba Grace kanamnya ciyim ni adung tliu dolo bat ke Grace kelapa kelanti makam yoi isu bat kumni layo i mi ui beriau nagini kilo berniu dari pemban Charles Stewart blog ke Grace marsen yu iu kalau kemen hadu kata-kata berkelak landu iki berai nama baros ketu pepeman Bob Charles layak aktma nang ni kiloan pipe yang nak sayang marsen poi Charles ni kong lakan do syai dikon ke Grace apa yang mesti berta berpikir jauh hang ni pat ni ke Grace ladap susukti jagaan kekun juga berkelapan pong yaga pempet kebiang ayam berkumni ke Grace kelami nakani ke kamera pakadon kam berkelong hagaan bersyong hamadan yojot kene kesukti penban dalawan rum biang hapo kamera layu i bagaan kesyong hapo hamadan ke Grace kelamara stat syaka berkeladom Andre hendak lapet ba hapo kene kesukti amde kekun juga dei penban dak teman beliau Grace kala buat nusnio buat show eka kakli atat syai kekun jonga kumni hipat ke Grace kayo semua pemban ke suryam jangka en buat unda lapit pa kelayo i baka show ya kekun na jonghi abayo semua ya kejingan nyar kini angni lapoi sa kemasa sebarta kaen kala klub skam ya kemasa sebarta buat kalong bay mei sa show yenga ke Grace kelapan ma kekun Andre kam syamnas ngapshu ya ke Grace berlalet itu yukupa juga. Anda ke Grace lalet Charles. Loong ika bamu habanet biang syakatma. Ke Grace kalau kiu jumpitar bat kalau ong balai unet syakata katma kabamde katma jumki. Angni ke Grace kelayam Andre Charles lakro pensengap ika bat kilatia. Akaski ke babot anda ke Grace ke ki Charles lami bat umdan syu. Adin katu kene ke Grace kelayu snow ya kejing kaang kaan kalau mereka sekamra kikun berkelayu i penban babaro kijan pada kiplelot ke Grace kelatap dakajan yaki beryalam hak kamra kebudung pat kalawat ya kali dia nakajing gitar kekeli naka manu balek kani bersanurut kijan pada lawan kami sesebata bat kelap menjajai Grace Andre ke Grace kalau kumnu menjajai dam iku jonga kidon jimpang putus sensitivity patsa edut kijan perda kan sesporta kolong kita ki de por berum kat ba pimpat onra iki kun jompi ha kajing syai kumno pimtep bagidang stom ni yokila koidru angni ka Grace kelanang bitar bat kolong jimdon kam bipi baro ke mina nakayeng jonga bat kini bro lengut kimit
kelapan tak sulai berkelapanut iksibien baru berhadiah nai belamit berkaan kalau orang Nicholas bukan mi peniwa di apa juga berkumni kalami syabar najik hangyat Nicholas ru kuat mensyang marway takada mauru labot na din yang hangman berkini armut napalagi yang jongki kalami sesurok hoi berkaliang yui ya ke Grace bakadang kura menwat jiktep akam raha jongki nam terai berkelayu ya kedur kabatho ngadien Desember fraspa kena puai but hagani kedur layu godon gini ginang terai jongka kabasyon hadien bagi layak berhangni ke Grace kalau kurmar but gitu kibesa lang borok sikatu kidai kibalayak hadien pan yui ya kaan berdululas kalau bagi dangya nanti kalasium lightly gelut kijingdap anda kaan kalau puli gi kerteng ni kadai jong kitu bila ingat kinong tray hangni hi lami kini kinong tray berolai ngut kaan berdululas kilalin yar buat mare yang sulai yang maksudnya kendu ka Grace kalau phano iki khun bandrum sipo yang buat kalasiat dak sulai gini kinong tray tambah kim syam ali lipan Grace kalau berat ka sulai bandrum hapo yang buat kang ke jingkang layalang penre ru iki khun sulorian ang nipat kini laingot kila yang nabar jingkang buat kemeses barha kalau ong bangla persyang berpustu ipi ngadu menu buat mental adai kapur bakin sungtu no buat saat angkat kami Grace kalau ong haki gamupi baro pilaya pelat dia no yang i punban kemeses barha ong kimut kuno ladangi ni pelat gitu kim pelat se ipi kim pelat ipi ke Grace pat ke jubab bahang ni omdan diberi nabar jubab so ademan total i kilau yagi jan panda baro ang ni beruang ru begidan apa iyeng hi berkikun jumpi ang ta hilayo semua kesuran yar kayan bernicholas onda ke Grace kralek syaga kamra shalor teglai penban basamut kiasyong hakani kami populun barhang ni layo iru yak tiga brio berteman akaba lai akatu kapor kaba pen persyangjan ya kun jongka layo ipan bagani keteman kelakot ya kaan hajan juga berkepilih ya kaan kumnu hayap kaan kelampatai bime jungi isat nasyuntur abangin dayap bermasnya semua kumni kagrius kalahla berkaong otak bangin pat yap mengi berkalalet syakni ke teman berkabrat berikhtiar hangni hi kini ke teman kepit mano berkebatai hakini diwei berkelayo kontak berkekemi jangkaan berperlok dihangni kain belapli lut kicimburi baro berkembang ngaong hawas dam ke konsep jangni ke film ke per bahan kiwei hakajing sisya hangni ke Grace kikhun jangka berkitu kinong tray baro kidai balayap lupa tani jong ke Grace buat kini baro hangni kidai tangis nayap mereka seringi ke Grace pada biap kesngau baik kembang orang em berkesngau berkesak baik kikhun hakayeng Andre kinong tray jangka latip yang kini begidai kibalayap buat kila persyang buat mau ya ka man nakapot tambah ke Grace buat kamsyam pensengap yaki dehang ni bangi ibu liu kena pakateng Victor udah beri pedang em pesa buat laki kimi kapa akan ni yang pakai dulan buat kani ke teman kadai ke beri paknya buat kepala punya keren pakai bayap buat kani ke beri paknya relatif lupa pakai Grace kalau plat jel dia bakal akhlak nomor kaan hang ni kemau pada bekut atat kani film kani ke beri paknya lala pun kontak ke Grace pat kelapan kemau ya ke Grace pakadai ke beri pelayap onda kilatip di kajing sisya family Victor kila ye no sundan yang di ye pat phat no nang ni abakut sundan nai mo Grace berkikun jongka tiang hakajing sisya ke sni nomor bakakan mau bagi dia beri pelayap kimi lesyo pat kalau ong ru yakikun nongdan bala penbe yang ina kani ke ye pat handi sundan ke film kalakut berlok lesyo